ri basira Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo maulwane nga chino chipinga care. It is the graduate who sends out, yes, dozens of applications and receives no reply. President Cyril Ramaphosa bari bashoba namusi boli banakhedu khulwane ya bushayi buchinyi kati na ndinganyelo. 50 years ago, they died for the repossession of the land, and that land is not back yet. Lihoro la zapho loelelwa balwela mbopolo uchikatelwa na tsietsi mashinini. We happened to be walking through London, through Trafalgar Square, and we heard music in 1989. And looking through the shop window, my word, there was Dollar Brand playing a grand piano. Ramuzika wa jazz pano Africa Chipembe bo Abdullah Ibrahim boroba bana mingwaha ya futa hentihi. Andi matekwana ribatsira Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kale haye kariberothe musi Africa Chipembe lichiko elelwa duba labasha na musi. President Cyril Ramaphosa bakotendo ribasha banamusi boli banakhedu khulwane ya bushayi buchinyi kati na thelelo ya ndinganelo chibaro chabasha basashumi chika percentage za 5 umona na shango mubuso kotoda sektara ya magudedzi amishumo ya zwanda achichela mlenje zurwane uitela mbeledziso ya bukoni ha mishumo khabasha uri bakonoshuma kha upatiwa hadzithema mbeledziso. President Ramaphosa bari bakudolabelesa zwiṅwe zwa zwikhala zwa ndambedzo ya thema mbeledziso ya masheleni a paḓaho trillion nthihi une vha ndambedzo iyi i ḓo vhuyedza vhaswa nga u vha pfumbudza mishumo ya zwanda tshenzhemo ya zwikili khathihi na zwiṅwevho. We must be honest about the challenges before us. More than 4.7 million young people are unemployed in our country. We are not alone as South Africa carrying the burden of unemployment. It is the graduate who sends out, yes, dozens of applications and receives no reply. It is the young entrepreneur with an idea but no access to capital. It is the skilled artisan who cannot find an opportunity to demonstrate their own talents. We cannot accept this as normal. President Bwambana nga khedwi kwa mahozo badzirapo mashango anda khalino bane basaba mirayoni. Even as we recognize the challenge of illegal immigration, of having undocumented migrants in our country, which we are taking decisive action to address, our problems are in the main our own problems. Mudzirashidro mulwane wa NYDA dokotela bo Sunshine Miende bari mubuso khoteyo tadwa la labuna salokhethe yaho utandula khedu ya ushaya hamishumo khabasha ushika khedu yo ishtandululwa. And oftentimes as young people we're faced with arrogance from officials in government offices. They sit there in their big aircons and the chairs that are revolving, and they don't care about us, Mr. President. Basha bakobyori mubuso dobe hafu utolenga huswa zvikili zvine zvakotahera mubusoni ukonosikira basha zvikhala zviswa wolabelesa zvenezvo. Vadzirapo balino shango bapfi basongoneta uhulisa bahali bakale beba bavulela dzindira uri bashike hune babahone namusi izwi yanga president wa lihoro la zapho Bonelvis Cakema beba amba na mirado ya lihoro labo butamboni au elelwa mingwa ya 5 ya migwarabo ya basha nganda izo Cakema bari mapolisa kabaite thodisiso malugana brayo la musha wa chinecho chipinga tsietsi mashinini. Mingwa ya 5 yofera namusi chevaswa abalwana mubuso wa chitalulanga mwaka datae fusumberati ngaicho chipinga abaswa baba bachikati batangana ya murole
vosumbedzo va mihaga va tshimedzana na muvhuso wa itsho tshifhinga. Vhaswa vho lori u sa shumise luambo lwa Afrikaans kha pfunzo dzavho. Vhaṅwe vhaswa ve vha ranga phanḓa ha migwalabo ya itsho tshifhinga ho vha tsietsi mashinini na khotso Siatlolo. Dzangano ḽa ZAPO ḽo dalela vida ḽa mashinini na Siatlolo ve vha dzhenela migwalabo iyo. We are here as a ZAPO and on behalf of this nation to apologize to these young men who are elders today. Why are we apologizing on behalf of the nation as a ZAPO? We are apologizing because as the nation we let them down. Hono fela miṅwaha ya furarurathi tshe mashinini a lovha tshivhangi tsha lufu lwawe a tsha thu ḓivheana namusi. As a ZAPO, we are also calling, as we did in 2012, calling and demanding, in fact, and we should not even be demanding from a black president and from a black government, the opening of an inquest for Tsietsi Mashinini. Va muta wa mashinini na wa Siatlolo vo livhuwa dzangano ḽa ZAPO kha u humbudza vhaswa vha namusi nga zwe zwa bvelela nga ṅwaha gidata fusumerathi. We thank you so much. This is far more beautiful than any other that came before this one. You have given us this day to remember our brothers and sisters. Vo majaka tata mukwena na vone vo ave hone nga tshifhinga tsha migwalabo ya gidata fusumerathi. History imposed on us, the generation of 76, the responsibility to do what we did. So it is important for us to recognize these two people that are lying here and the many others unknown who paid the price, the ultimate price, on the 16th of June, 17th, up 18 months subsequent. Musi lino shango lichikhoyelelwa ḓuvha iḽi khuwelelo ndi ya uri vhaswa vha tshino tshifhinga vhedzise vhaswa vha ṅwaha wa gidata fusumerathi vha sa tende khaedu dzi tshi vha thithisa kha vhumatshelo havho. Lino shango la Afrika Tshipembe liko pembelela miṅwaha ya fuṱhanu ya migwalabo ya vhaswa nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri Reset at 50 the Future Calls. Vhaimbi vhane vha katela Adziambei Band vho vha tshipiḓa tsha vhuṱambo uvhu fhaḽa Soweto. Ramafhungo wa SABC Vhutshilo Mukhasha o dzhenelela vhuṱambo uvhu a dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Ndo livhuwa nga maanḓa Jennifer na vhaṱaleli ngeo hayani ndi zwone ṋamusi ndi khou ḓa kha vhone ndi fhano Nasrec ngeno une president Vho Ramaphosa vha khou ḓo fha hone tshipitshi tsho pembelela ḓuvha ḽa vhaswa ḽa ṋamusi kana dzi 16 dza June. Ḓuvha ḽine ri ndi pembelela ṅwaha muṅwe na muṅwe ṱhoho ya ṋaṅwaha ndi ine ya khou amba uri Reset at 50 the Future Calls. Zwa zwino hafhano ndi khou amba na vhone ndo ima na tshigwada tshine tshi imba dzi nyimbo dza Tshivenda vhane vha vha Adziambei Group. Vho ita no tshina ngei phanḓa vha tshi khou tshina malende. Zwa zwino ri khou ḓo pfha khavho ri vha ḓipfhani u vha havho fhano u to shera luvhanḓe na president Vho Matamela Cyril Ramaphosa. U pfha zwinzhi kha ri pfhe khavho vhone vhaṋe uri vha ḓipfha nga nḓila ḓe. Vho ni bva kha Adziambei Group ndi zwone thiri tshigwada tsha vhavenḓa tshine tsha imba na u tshina malende. Ni ḓipfhani sa muswa no to u vhidziwa kha mushumo mungafha ngafha. Sa muswa ndi ḓipfha ndo takalesa sa ndo to vhiswa kha mushumo hoyu wa youth na rine ri youth sa ro ḓa hafha ri khou takalela u fhiwa tshipiḓa hetshi tsho ḓi vhonisa tsini na vhathu uri ri tshe youth a ro ngo laṱa culture na youth a si uri culture i kha ḓi ḓivhiwa nga vhathu vhahulwane mara culture rine ri kha ḓi ḓivha na rine sa youth ri khou takalela tshipiḓa hetshi tsha uri ri ḓo vhonisa vhathu uri Tshivenda tshi kha ḓi tshila. Zwino sa vhaswa ni khou ṱangana na khaedu dzine dzi fana dza vhaswa vha 1976 ndi zwone thiri zwino vhe khaedu dzavho ni vhona dzi dzifhio ni tshi dzi vhambedzana dza vhaswa vha 1976? A kha ḓi amba nga dzi challenges dzine ra vha nadzo ndi uri youth ya zwino yo laṱa culture yashu ya Tshivenda sa Tshivenda fhedzi hu si Tshivenda fhedzi mara dzi culture dzinzhi ndi khou vhona nga ri ro laṱa culture ri khou sedzana na zwiṅwe zwithu zwa vhutshilo ri khou hangwa uri kale vhathu vha kale vha tshitisa hani ro laṱa na zwithu zwo no pfhi freedom nda musi ri khou celebrate Freedom's Day vhathu vha khou delelesa freedom ya vhaṅwe vhathu. Dzi challenges ndi dza uri vhathu a vha tsha vha free nga iyo nḓila ya uri vha kone no expose culture yavho. Vhaṅwe vha ri sia sa muthu
ambara shedo vha vhona nga ri a si zwithu zwa culture vha dzi ita dzi jokes. Ri khou pfa ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshe ra ṋewa tshone u bva ngeno Nazareth hune ri khou pembela hone ḓuvha ḽa vhaswa ḽa ṋamusi, hune ṱhoho ya nda amba yone ndi ine ya khou ri reset at 50 the future calls. And arali vha tshi nga sedza vha ḓo zwi vhona zwa uri muvhuso wo to dzhia maanḓa uri ndi khwine vha ḓise na maṱano a dzi career dzo fhambanaho kana mabuḓo o fhambanaho u sumbedza vhathu uri hu na zwinzhi zwine muthu anga kona u guda zwone uri na musi a tshi ṱoḓa mushumo a kona u ḓivha zwa uri anga kona u wela kha buḓo ḽifhio. Zwoṱhe zwine vhathu vha khou ḓa zwone zwoṱhe zwo ḓisiwa hafhanoni nga muvhuso lune muṅwe na muṅwe a kona u ṱuwa a na nḓivho yoṱhe yo fhelelaho. Ndi zwine muvhuso wa ita zwone kha inoni ḓuvha ḽa ṋamusi ḽo pembelwa ḓuvha ḽa vhaswa. Nṋe ndi vhutshilo muhasho wa mafhungo a SABC Nazareth. Ri khou livhuwa vhukuma muvhigo wa vhuḓi vhukuma u bva kha vhutshilo muhasho wa mafhungo wa SABC. Fhedzi zwa zwino kha vha ri thome ri gidi nga apari ya vhuyo sikari. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri bvele phanḓa. Mulangavunḓu wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha khou ḓigana uri muvhuso wavho u ḓo khwaṱhisa ndingedzo dza u fhelisa khaedu ya u shayea ha mishumo musi vha tshi khou amba vhuṱamboni ha ḓuvha ḽa vhaswa ngei ha Nwamitwa nnḓa ha Tzaneen. Vho Ramathuba vho dovha hafhu vha ḓivhadza pulane dza u thoma gudedzi ḽa zwa migodi tshiṱirikini tsha Sekhukhune. We have made progress, even though the progress from many young people appears to be very slow. To a number of young people, it appears as there is nothing tangible that they can see. But if you look, for instance, within the agricultural sector, if you remember, there were farmers like Wendy Muchach, whom we have really empowered through this program. And you can see today, she's doing quite very well. She's not alone. There's quite a number of those young people within the agriculture. The leader, through our leader, there are cooperatives that we are able to now support and fund, which are mainly led by young people. You look at our partnership with Mersita, we have now started, especially in terms of the training, because the most challenge that we've seen is that we need to get relevant skills that can respond to the current economic challenges that our people have. So for now, that's where we are. We are now, what we did this year, like you might have heard during our address, each department was given a responsibility to say, through in your budget, there must be ring-fenced funds that are directly focusing and dedicated towards supporting young people with innovations, supporting young women, especially young people also with disability. So that's where we are currently. Vhunzhi ha vhaswa vha ḽino shango a vha na mishumo sa tshipiḓa tsha u lwa na khaedu yeneyi ya ṱhahelelo ya mishumo. Tshigwada tsha matshudeni tsho pfumbudzelwa vhukoni ha mishumo nga fhasi ha mbekanyamushumo ya EASTC, Technocentric Varsities Work Integrated Learning. Ramafhungo wa SABC Rendani Raliphaswa o dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Sa izwi namusi ri tshi khou pembela ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhaswa, namusi iḽi ḓuvha ri khou ḽi pembela ri fhano na Ndoni, hune vhaswa u bva kha gudedzi ḽa Eastech vha khou ṱanganisa zwikili zwavho zwo fhambanaho, hu tshi fana na zwikili zwo dzhenisa phaiphi, zwikili zwo dzhenisa muḓagasi na zwiṅwe zwo fhambanaho, u fhaṱa tshikepe. Itshi tshikepe ri khou pfha zwori havha vhaswa vha khou ri ṱalutshedza vha ri tshi ḓo vha tshi khou hwala vhathu vha ḓana. Fhedzi u amba zwinzhi, ri na vhaswa vhane vha khou fhaṱa hetshi tshikepe, ri na Thendo na Ipfhi. Thendo, a ri ambe nga tshikili tshine na vha natsho na zwori ni khou ita mini namusi. Ri dovha hafhu ri ambe na zwori tshikili hetshi tshine ni khou tshi guda namusi sa tshigwada tshi khou ḓo ni thusa hani kha vhumatshelo haṋu sa namusi ri tshi khou pembela ḓuvha ḽa vhaswa. Nṋe ndi tshikili tshanga ndi u weldela dzitsimbi. So rine ro ḓa fhanoni ro ḓisiwa nga Eastech Technocentric Varsity College. Nṋe yo ri ḓisa u ḓo fhaṱa tshikepe khetshi ro tshi thoma fhasi nga zwanḓa zwashu. Rine vho weldela ro thoma na tsho fhasi, a ro vho si riṋei tsha ḓovha tshi songo ima ngorali, vha tea u zwi vhona uri ndi zwanḓa zwa vha welding. Ngoralo ra dovha ra ḓivha na vhaṅwe vha dzi plumbing na vha dzi carpentry.
program ine nda vha khayo ḓi nthusa uri ndi kone u guda na zwiṅwe. Ri na muṅwe muswa hoyu upfi ipfi ri khou zwi ḓivha zwori iṅwi ri ni khou dzhenisa muzika. A ri ambe ri tshi khou fha mulaedza vhaṅwe vhaswa vhane vha vhona unga mishumo ya zwanḓa vhone a vha ṱoḓi i guda, ni nga vha vhudza uri mini vhaswa kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi? Zwine nda nga vhudza vhaswa ndi zwa uri vha songo ḓi doubter, arali vha tshi khou ṱoḓa u ṱuwela phanḓa na zwithu zwine vha khou ṱoḓa u zwi ita, vha songo ḓinyadza, vha thome fhasi, ha si thaidzo u thoma fhasi. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi dzhia tshifhinga, vha thoma fhasi vha ḓo tou swika hanefhaḽa nṱha hune vha khou ṱoḓa u ya hone. Na muṅwe muswa ane a vha mulanguli wa heḽi gudedzi ḽa private ḽa East Tech. As Youth Day today, we can see that it's something that hasn't been done because as EC Technocentric Varsity, we represent something that hasn't been done. We represent skills, we represent innovation. As you can see, we represent teamwork as they are all working together. Zwi vha tshi khou vhona nga murahu hangai ndi tshikepe tshine vhaswa vha khou tshi fhaṱa u bva fhasi. Ri tshi khou amba navho vho ri vhudza zwori hetshi tshikepe vho thoma tshi fhaṱa nga ṅwaha wa 2025. Namusi ri khou lavhelela zwori hetshi tshikepe tshi ḓo vha tsho ṋamedza vhathu vha ḓana tshi khou tshimbila maḓini. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Nandoni. Ri khou livhuwa uyo muvhigo u bva kha Rendani Raliphaswa ra mafhungo a SABC. Musi ri tshi khou bvela phanḓa ḽi dzhaka nḓila ḽa muzika wa jazz fhano Afrika Tshipembe vhane vha dovha hafhu vha vha muambasada wa zwa mvelele vho Abdullah Ibrahim vho lovha vha na miṅwaha ya 41 a vha mulidzi wa bvumo wa piano vhane vha dovha hafhu vha vha muṅwali wa dzinyimbo vho ri sia vhengei Germany nga murahu vhulwadze ha tshivutshela. Mutambo wa piano na mubveledzi wa dzinyimbo vha vha tshi ḓivhea nga ḽa Dollar Brand o guma imba kha bepha ḽa Cape Town Jazz Festival nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe na ṅwaha. This is a loss to the music world in a sense, and his contributions have been, I think, phenomenal. As I said to you, I didn't follow Dollar Brand really, but strangely enough, he came out of exile I think in 1994. My wife and I, well, girlfriend then, we happened to be walking through London through Trafalgar Square, and we heard music in 1989. And looking through the shop window, my word, there was Dollar Brand playing a grand piano. I guess the theme song of my youth, Manenberg. You know, it's not just my youth, it's a theme song of the youth of many of people who grew up in Cape Town, was Manenberg by Abdullah Ibrahim. And Basil could see at the time. So maybe we must, when we take a moment to remember Abdullah Ibrahim, we also have to remember Basil could see. Vho Ibrahim vho fhedza miṅwaha ya 40 vhe kha vhuṋambi havho hune vha vha na thandela dzipaḓo 40 kha vhatevheli vhavho. Luimbo lwo vha lu bveledza lwa Manenberg lwo vha luimbo lwa bvumo nga gidi ḓa fusumbe. I do remember Dollar Brand and I am aware of his passing. When I was a child, he lived around the corner from us, and I remember that he was really a great musician and we always admired him. And he was someone that we thought we wanted to be like when we grew up. Vamuta vari vo Ibrahim vo thoma u ḓivhea miṅwahani ya vhugidi ḓa 40 nga murahu musi vho tumbulwa nga vho Duke Ellington vhe vha ita uri vha ḓivhe u mona na ḽifhasi. Musi vho no ḓivha mualuwa vho bvela phanḓa na u mvumvusa u mona na ḽifhasi he vha vheelwa zwiphuga zwinzhi ho katelwa na zwa khuliso. Vha Ibrahim vho thoma u guda piano vha na miṅwaha ya sumbe. Zwidodombedzwa zwa mushumo wa mbulungo zwi ḓo ḓivhadzwa u si kale. Namusi ri vha sia nga zwifanyiso zwa tshigombela zwa tshigwada tsha Adziambei u bva phala Soweto vha tshi khou pembelela ḓuvha ḽa vhaswa fhaḽa Nazareth.
loko va kwata ne zona zor kwa som trash mar kona kama chalo na ko kom chwa mlo kuma na kaso zori ni zodwa dwa honi amfreds la ko do prezo kezo zori zori za chipembe ka chazo spida zori zo ko bla ngoto pizza chakala machalo do rom chwa mlo ko do po dra panda mona kezo kona pala kaso zori zodwa dwa kati na kaso spida zori zo ko bla zoni la la Northern Cape honia zona bu dra panda ram do som rom piso uchikalo nga degree Celsius mona North Africa chipembe ko tum ka vundla shu ne borende vundla hauting na ko ro ko na mchona bor do fra ko chicha pizza adrela chitaba unaweza duska pala ka 20 pala Broken Spirit za 20 Springs katina 18 the Burundi ya jinji ya Johannesburg chaka vundla na bor de vundla lipopo na ne parko mchona bor odo di rotra zo chicha pizza adrela chitaba ani pala na duska pala ka 25 pala tando za 24 musina katina 23 pone bor ndi ha lipala ler chaka vundla bor de vundla pumalanga na parko mchona bor odo rotra kuma ngama charo pizza ala dudela lichitaba honeza duska pala ka 26 pala skokoza za 20 pone bor ndi ambombela kati na 19 pone bor ndi standard 10 shipala panda chaka vundla bor ndi vundula KwaZulu Natal ani parko mchoro bor udor troll chi chapezia adudela chitaba za skapra ka 22 pala ulundi za 23 Richards Bay katina 23 Durban bor india Deben kavundela bor ndela Eastern Cape nani parko mchoro bor udor troll kuma ngama choro pezia chitaba adudela pala komani za 20 za 6 ni pala mali so karti na 20 pone bor ndam tata kati na 20 pone bor ndia kugumpo chipara panda chaka vundela bor ndvundla Western Cape nani parko mchoro bor udor troll ezo ama choro pezia adudela chitaba za 27 pala Ferdinand zari 18 droboni borenda Cape Town kati na 18 pore ndia Vosta kavundle borenda vundla Northern Cape na ni parko mshono boro do rotola zozonga machori pezia adudela chitaba za skaka 24 para Uppington zari 21 Kuruman kati na 23 pala Calvania chipera panda chaka vundle borenda vundla Free State na ni parko mshono boro do rotola machori pezia adudela chitaba pala Bothaville zari 20 Kronstad kati na 19 droboni borenda Bloemfontein matazo zono bupetsa ngavundla shu ne borenda vundla Northwest na ndi mchone boro do rotola zozoga machori pizza adudela chitaba zosuka para 20 para Rustenburg zar 20 Ottosdal katina 21 Freiburg matango ngariza vakati para mucho zora farzoni marikona ano tire udo usiku wa nda